Volongkomaji Monsing Lekhe Arong Along Community Library Com Karbi Knowledge Center Kangpu. Number 15 Mahamaya Constituency के पालो वार्ड नंबर 3 along Chitim Alan Pen Pekarom Keron. Aryabhatta Science Center Hamren Pen Science Exhibition के पादो पौन. Kardom ada berta long penili berta than bang thare harmony bet non bertang ton pen arjik tha. Volongkomaji Monsing Lekhe Arong Along. Preni pha engkor nar cap arni Community Library Com Karbi Knowledge Center Kangpu amai ke padupon berta kat news asa hemalong phirang ke pen berta nang pale Monsing Lekhe Arong asar dunison lekhe pen kachari pon amai along alui sar po aman pen Director Center for Karbi Studies Dorom Singh Teron Karbi Lamet amai akonchun bang Kam Singh Hanse Writer and Independence Research Sikari Tiso Jambali Literary Foundation Asong Klemangpu Onteron Longbir Tera Well Singh Hanse Hirjir Intibi Serlina Hanse Pi Lapen Serbang Kep Atum Penta Chitongdun Anparta Ongdun Rongaratum Chetudun Si Mayalong RDP Dun Renti Brainy Pai Inkora Nar Kep Arni Kongjuk Athoy Monsing Lekhe Arong Along Karbi Alo Apuru Lapen Karbi Alam Alun Temo Rongaratum Phan Karbi Alam Pen Ketok Alo Athui Sitami Birti Ponlo Lason asai kedeng pon thek apot Monsing Lekhe Arong asar Dunison Lekhe apan kachoro pipon renti Karbi Alo apuru kang pupon lake isi kimesan ang theklo pusi kachetong dun alhuya tumpen ningje on teron pen lam theke jai pon ke rong rup arlo kapaching thurji pulote osomara tuma phan lo ke pacharli nangji lapen mesen alam than pachini te kanglo on teron pen hirji resa Rongara Tumphan Hirjir Hirtekang JLF Along Klembang Phatum Hirjir Hir Pon Rentisi Labangso Karbi Loa Thui Kang Pua Mailong RD Pidun Renti. So community library come Karbi Knowledge Center. Here tum sar bang ke pamai pen chipati people see so asai ke denilo. Pen labang so sai jasmen ke pen tum kedeng kon labang ke non wikimia tum Karbi alamet lamchong pen kitok kelang du kabelong sab so kang ara son dolo tasil bang so sai ne tum deng pen mate na so lo puru along pen ni tum masabak Karbi khai phan lamet lamchong pachan na pen kitok kelang hinjir amukha kan to wis ne masabak hirap tu jimene puru tum so sai Number 15 Mahamaya MSC Constituency ke parlo angkang ward number 3 Dopor Timung Arong Along non ke wang di town committee kili ke pada ponji ahut BJP asong pen awartin along sitami kacepai pon thek aji aputha preni phain ko nar cap arni rongarat tumpen mai ke pada pon abilta kat news sa hemalong bilta nangle Dongmuka town mondol amai phu pralat timung pen kachari pon amai along konchun bang raja data pen si alhui kapachinia por enlo lapen mai ke pha alam te probat nat pen si than ponlo bangso amai long alhui sarpo aman pen karbiang lo tenawas council MEC Lun Singh Teron chetong dun lapen man peng alhui aman pen VDC chairman Har Singh Englang Abarim VDC chairman Long Singh Tok bilapen samilang so block pondor achun bang babu ti so atum pen chenglok ongdung ke theke ding atum chetong dun pen mailong RDP dun kidam tang MEC kiliga hot radatum akachinghon akajinso akachera lapen nanga chetudun pen niliphan karbiang lo tenamas council MEC angkhoi nanga pangni dun long pen nili mahamaya arat aparman kachingthur amo kacheleng atowar pen danglok ongdung asai amo keklempon padolo BJP Sarkar Central State lapen karbiang long tenamas council nanga cheri det pen kidukelak aradatuma phan matha ponsi akejoy pen sekachelang awarsai Osomar loka pacharli nimarli atom phan chutun chudang ages barpi barso kedo ahem so pen danglok keong dung asai amo ke claim kedam pado ponlo la siradatum nang kerab dun pen non la anso se kaching thur asai amo kedeng pon thulong ji aphan nanga cherap nanga chitodun akenang sot pusi karbengo to the most council MEC Lun Singh Teron kejai pon pado Mai ke jud apora khut kachetong dun alhuya tumpen ward number 3 arong arat atum phan chitim alan lapen pekaron
rondun si mai mesen pen pajut pon lo anin karman ason thopsi prenipa inkora sir cap arni lethota Aryabhata Science Center Hamren pen patir pi ponsi Jirsong English High School along Sonthan mate Science Model kelan ke padopon aberta karnis pherang ke hondor grupen birta nang pale Labangso kelana jai meki badopon na ke Assam Science Technology and Environment Council penchira pet pensi paman pon pusi chini dun Sonthan kelana jai mekalong chinthong block arlo kado kawi hum cricket home or school of somaratum chipati dunsi methang pen kasalam science model kelan pon pado jai mekalong alhi sar paman pen West Karbianglong district DC Devajoti Hajarika chatong dun anpar science than bang kulen kalita penta chatong dun si ke charli aus somaratum pen kelan pon Sonthana model hai hui kangsai angdeng chipari deng pon আৰ্যভট্ট সায়েন্স চেণ্টাৰৰ পৰা কৰা হৈছে এইটো প্ৰতি বছৰে কৰে আৰু প্ৰতি বছৰে মই ইয়াত জড়িত হৈ আছোঁ দেখিছোঁ এভৰি ইয়াৰ ইম্প্ৰুভিং যোৱাবাৰ যেনেকুৱা মডেল আছিল কিছুমান মডেল জাষ্ট শ্ব' কৰিছিল কিন্তু এক্সপ্লেইন কৰিব জনা নাই কিন্তু এইবাৰ দেখিছোঁ ল'ৰাবিলাকে এক্সপ্লেইন কৰিব জানিছে আৰু তাত ইন'ভেটিভনেছটো আছে গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ মানে ইয়াৰ যিটো ছায়েন্স প্ৰগ্ৰাম যিটো মটো লৈ পেলাই ইয়াত মানে প্ৰগ্ৰামটো কৰিছে এইটো ছাকচেছ হৈছে কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে চাইণ্টিফিক ভেলুটো বুজি পাইছে মডেলটো মানে মডেল ইজ নট অনলি ফৰ শ্বয়িং অ'কে ডিছপ্লেইং কৰাৰ লগে লগে তাৰ এক্সপ্লেনেশ্যনটো প্ৰপাৰলি কৰিব পাৰিব লাগে আৰু আমি গম পাই যাওঁ যে আচলতে সেই এক্সপ্লেনেশ্যনটো তেওঁলোকে নিজে কৰিছে নে কোনোবা কৰি দিছে যদি নিজে কৰিছে তাত ইন'ভেটিভনেছটো নিশ্চয় থাকিব লাগে আৰু এইবাৰ সেইটো আছে বহুত ল'ৰাই নিজে কৰিব পাৰিছে তাতো ভাল বেয়া থাকিব কিছুমান ভাল থাকিব দুই এটা বেয়া থাকিব কিন্তু মই দেখিছোঁ মেক্সিমাম মডেলছ কোৱালিটি বেষ্ট গতিকে মোৰ ভাল লাগিছে আচ্ছা কিমান ক্লাছৰ ষ্টুডেণ্টে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে মানে স্কুলটো 13 ডিফাৰেণ্ট স্কুলছ আৰু হাই স্কুলবিলাকে বেছিকেলি ইয়াতে জইন কৰিছে ক্লাছ 9, 8, 10 এইবিলাকে কৰিছে Kecharli aus maratum pen Sonthana puthak DC Devajoti Hajarika pen ning kaching samalam the pherang ke pen chihu chipurahut ning che Today, the Assam Science, Technology and Environment Council Guwahati, in collaboration with the Aryabhata Center, has organized a science exhibition here, a drawing competition and extempore speech. 13 schools from Hamreng have participated here. I have interacted with the students and I have also have a presentation of the various science model displayed by them. It is very interesting. Our students who are the future citizens of tomorrow, they have done a wonderful work, marvelous work. I wish them a grand success and they will bring more laurel and fame for our district. Thank you. Lahaya somaratum kabor ipena chok kewangchi arnia phan ansu se kang tu angdeng keng kam che jordun thek popota ningchi Sonthana puthak kelan pen an parda Sonthana puthak che sik se pin pen lam ke than la pen arjan ki hi kachipati tapado pon bangso Sonthana puthak kelan kachipati ajai meglake aninkan wang tapado ver la pen kewang jilang aninkan tapadu ji pusi Aryabhata Science Center Hamrena coordinator Daniel Inghi pen ningche ini Aryabhata Science Center Chinthong Block pen Dar Jirsong English High School along school cricket home Chinthong Block angkan diritum hang polo lakan diritum di pateng si along tum bang lo bang diritum kadat theklong lo dan ingkan hon diritum kapati mata so a program kibi pon dan ini akan bining ba ke mate pini program kibi ba ke data prek mu jot si theklong models tani school home pen ke thom fli ken apat si ke ba chu ke on lakan kumane kle kabonai pi la kali amatha amasi la to mane che samar lo lakan la so putha to explain thek pame la si pini la ta nili ningan hom par nili as a coordinator pen nili West Karbianglong DC Devajoti Hajarika along Bandahang lo lakan so ta Sinalbari along pen kulen kulita alang listami science hin interest topik lakan so ta si YouTube long ta ali phan pinaan alang li eklen thekong asal ali phan hang si pini resource person lakan so si judge alang phan taksi ada kana li pinaan dan kono alang listami kemisan alang thekong lo lakan pini abangke ongduma student atumangke kopiloma apha pen thekong le horbu long ke theklong pen ladak flag hosting along pen ke khala lang stami ladak kamang hu lapen interest ladak alang tundulo asinili pathalo non pinning pen abangke district level totally state level Guwahati long sa tum le dunji posinili matha athima ladak drawing again sitami
ladat mi mucho thaglong lo model exhibition hin stami ladat project ladat mi mucho thaglong lo extempore space hin stami mate jisik sepin lasu lam ke thana sitami ladat thek mucho re mucho talented mucho associated among lasi research ko possibility non malam support han bertamo ton ponik sina Kopili Family Restaurant, a fine dining restaurant, the most flavorable and exciting meals made with passion. Ethnic cuisine like Indian tandoori, Chinese, Pan-Asian and Karbi kitchen. Special food items like seafood dishes, fish and prawns are served. Pork special like barbecue pork spare ribs and Northeast style pork curry. Wait, not only this. Durga Puja special buffet starts from 17th and valid till 19th of October 2018. Also, the restaurant does catering order for parties, events, wedding, etc. It also offers free home delivery services. Distance and minimum order. Within 2 kilometers, rupees 500, 2 to 5 kilometers, 700, and 7 to 10 kilometers, rupees 2,500. For queries and services, contact at 6901312934 or 6901312930. Kopili Family Restaurant, 4th floor, HRSA Complex, Dharamnala Road, Difu, near Bazar, India. Big sale! Up to 20% off on baby wear, 5% off on grocery items and 6% off on beauty and personal care. Also special Durga Puja offer on ladies and gents wear. To avail this opportunity, step in Saraswati Superstore right now. Home delivery services are available within 3 kilometers radius of Difu. For more details and services, please contact at 70024 56806 or 9957 537019. Saraswati Superstore, MS Hans Enterprise, near Mamta Pharmacy, Difu Main Market. Hurry up! Hero Company gives you a beautiful opportunity to have any kind of scooty or bike with the best help of easy loan facility. Also, it will be covered up with best driving comfort, best mileage, easy spot finance, best looks, etc. Service accessories and spare parts are available here. Please contact nearest authorized dealer. SMV Motors, opposite of DIG Bungalow, Difu Manje Road, Karbi Anglong, Difu. For more queries, please contact 9613731109 or 9101147818. J&J Mandu has come to twist your taste with ethnic traditional dishes, noodles, rice, main course, beverages, soups and many more. A restaurant that makes you feel alive and energized. You can be out there enjoying the things you love. Parties like wedding parties and birthday parties are also taken up. On any occasion, the order must be given at earliest time. For more queries, please contact 9435 925 116. J&J Amandu, Difu Karbi Anglong Birla, near Bharat Petrol Pump. A family restaurant, a part of your family. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk Thelua Kreng Chitronola Ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji.
Atul Kimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Dhinam upi putat bertalong wang thulo lumbajang konsensi ke parlo angkang along tingkreng rong pila pen ari sang ho tum jesemet pen rong rup arlo along chimin mi pen kahumri asai ke padopon aberta pherang ke pen kadre sa sahemalong berta nang pale Alang litum pen kahumri da masai ke padopon along lumbajang VDC Chairman Lawrence Ronghang BJP Tan Mondol a member Ram Krishna Guha lapen lumbajang ST Morcha Mai Phubida Singh Phangcho tum chetong dun Karbi Anglong pen Hojai district adoi hoi ke do hawar jesemet pen Khongor Basti lapen chota lang pherhai hoi adimalong kahumri dam pado Alang litum pen kahumri damahut Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang pen kecharipon a council pen adoi hoi ke do arong rup along propjin pen kaching thuramo ke deng ponjia phan than te kam laben propjin pen kachelenga to war kaslam ponjia phanta than pachini te kam Han parda borlang pher pen Khongor Basti an kacheleng me atowar kaslam pi ponjia phanta pachini te kang thu kibangji mati jonga chiklo pen ing thirjer kichuna lang kilong jia phan ringwell humphok kipi ponjia phan setame rong rara tuma phan than pachini te kang Rules and Sonsi Inti Memorial Park along Prenipa Inkora Sirkap Arni Lumbajang MSC constituency ke parlo angkang rong Inkora hini arong aratum towarnang pipe pulote Wujok jepu kehang pasusi suri aratum kaceto aberta kadnu sa sahemalong pherang ke pen berta nang pale MSC kilik aprang ke towar lang lapen school hem setame kipije phan lam the chak tekang setame nonanta disama number 2 thedong lapen rongali malom phika chilenga tawaran ta kaslam pon abelang rasika chilenga tawar pen cheng lok ong dung gaching thuramu nang pipe pulote non ki bangchi MP kilik aphan vote kerek amai nang dolong lepusi ki hang paso Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang rapen iam roton terona tuma phan pinpura loki pachir damje phan chiseklo setame Karbi Anglong Autonomous Council alongla banghini arpuke do bang phuatum amithang ang hoyalong kachingni nedet ajok pinpura lo pachir long le detlo rase pinpura loki pachir long le tikke ladak Samsung Sing Inti Memorial Park along si Chisong bom jipusi pherang kyang no kate song rar tumpen dingchi Pinyani konsil ama along det ning kan trok depa trok si plek etnati ni tum la bang so aprang ban kito kapucherong pinyani ni tum ning kan haro so se dek kapuche dolo pon tamen ni tum phan pinyani towa nang pipe kichuna lang wa lo ni Rong ingkoy po arat parti alam cipupe ajat pet alam borom alam cipupe pinten ini pun ni isi topan si pini labang so a development ilang ya pudak ni tun pini ekeng ben bang si pini sar Tuliram Ronghang si ema phan ni tun labang so kisung tanam beji la ben ni tun MP election na prang jong si with the fan to one and be paid for the wrong in part of nilip tumapat kacali awal tayo ng pipe po dante nilip pupugapalonay manjalong mission school to anti piniani nilip ABC anta nitum cari to no bon kita me piniani anta nilip tumapan konsul pan hang of development ng pipe kacali awal sa tanang pipe labang so ini neng kikang sa nilip pini ekeng pan bang si pini konsul lang layak akisung alam nitum katitanang degya pa lapian jong si nilip kijut sialam ke labuelo MP election na prang jong si nito ban development ng pipe towa ng pipe kijuna lang pipe school ng pipe nito may election boycott no Ada berita bang lapan sekian tuan penigla domi thangmi kurang tu